bosa na gatumikire igabana sikusimbu yore yande na beta keire amali yago tiga bikoro biringa munya ko sunite mete munya ko ni squeeze ya bindo nya kitaya kini moji mwabe iko wa ndewanga daktari ndicho na kama sai kwana kwanya bwango mundrano ukora mata bwange karande ndongo kwa emeyo ukora poki sisa tikata to mundrano ukora mata ndongera emeyo chipoki sisa to wa aiga ndoro ana kama student anga sekata kora bwango ndor kani mejo ga ana kama wasire tikata te minto kwa aiga ndor kani mejo na kumere ngemeyo nkoni wekara ngati bono kwaba emeyo erioko ngentro monto botuko babere kwana buya kwana buya twako bwate community emeyo meyo chipoki sato musai omuroro na mata atatonga sete bororopi musai ambeka buya kwani mtoto koigu ngabona chisidi chipoki sato koranga mbuango ta kwari wancha ngarakiga mama mbako kwari wancha ngarakiga ndotage tumere baketa Ngarakiano, ngarakiano koko ngarakiga ndotage tata to oma obate du ko tan korora bi to kon wanda ye jotage debi joma re tokara tumeka ora nga yo yo singo kwari jere yeju eje tiga tata ko sa eje anche ngeme ye tata yango che kwa sine are miye eje bargo ai babiro tata emeyo ajira re ene meyo gabakingima ngai tata tata ko ba mo enge ya abe jiji aje tari meyo koranga bwa ene trust tuma itigo nawo wacha uyene akaza basi mwisi tata gaki konya bwango meye ene ejina chiacha tata ejina chiacha bono korana ki tane kabwanga amorore karai asma atara atama acha ngoro na to mwana wa squeeze ba bigara kini ya yo usingo njani emeyo agana macho be koroni nastuka nango ngentaro muntu na kuma mtu mana ada yo muidi ando gani sama ya gade akama stringere ga ya Patrick Kyoyaga e pare bno ko stage obo tiro je para kanda oche nyamaje isabu gade stage bam korugora kai ko akama stringera ro kyo daktari to koro ogega igaba no mo chama bole binda iyo mwana kitali ninje lega no to kurwali abantu mariyo ngo baona linde nakerege ntakera barwali te bago chat na barwali na kubapima na kuba mariyo gonsi naro aro aya abantu gonsi yebo no karibu ngai gare asante.